Adam kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara to ana fans tamil la pen pinila so video long nali tumpana ke than ponji la bangke HSLC class 10 result komantu si ke klangjima la so puthak nali tumpan la so video long nang than pochini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe kelang subscribe ko la video nali tum share ponikon tadi non pathek pen HSLC result komantu si ke klangjima la so de puthak le lang polona la pen chethan polona Tanglenon pathek pen chethan polonang la pelang polonang komantuar ni si class 10 result mate HSLC a result kipi ponjima la so puthak nali tum penan YouTube channel long stame thek polongji la pen news long stame thek polongji YouTube channel long kipi pon la pen na news long kipi pon adet la bangke 20 April pusi kipi pon la pen nali tum stame thek long ekpo stame 20 April la bangke result la non class 10 result la 2025 la bangke 20 April ke pipe la se non la so puthak ni linali tum phanang than pachini ponik po je komantu arni si class 10 result ki pi ponjima la so puthak nang than pachini ponik po jong se result pilo pulo tangte nali tum la so website long siwang nang po nali tum la screen long thek po long ekpo result.assam.nic.in so website ang wang pen si nali tum result bang check na pola pen pina ando dak SEBA official website submit do na pen pina result ki langi a website nali tum thek long ji pen la so website long ber dat pen phi nali tum dak cheng si roll ber nang po la pen number la bang ke ber nang po roll la pen number ber dat pen phi nali tum la captcha thek long ji la so captcha la ber ke do captcha la so box on fill up na po la pen submit po option no ber na po nali tum so process roll number la pen na captcha fill up that pen submit lo pulte nali tum result la screen along thek pon long ekpo la sinon ka chethanam ningji la bangke command to arni si la class 10 SEBA result ki pi ponjima la so puthak chethan pon na class 10 result mate la SEBA result fix adet bange dak pipon pelang stame penangan youtuber atum stame news long stame ke than pon pulotang te 20 April si ki pipon chipu stame la bangke mangunang ne kadu kaweta 20 April la bangke result pipon pe stame la sochiklo la bangke pita hayi mine stame adet la bangke fix pon pela athema non ki bangji la me chiklo bange result bang pipon pe athema non la me achiklo la bangke panchayat election do pusi bang kachethan selo so election aputhak stame na litum chini ponik po asime achiklo bang result bang pipon pe ki pipon ji pulotang te la April la so achiklo si pipon po stame adet la bangke government hin pen anta publish pon pelang jong si publish pon lo pulotang te na litum stame la so YouTube channel long thek long ji la pen alang litum jong se people pulote piniason notice la bangke pikpo update bang long ekpo la pen penason bang result klang pon ekpo na son la na litum la postman bang thelong ji SEBA HSLC result la pen board amen la bangke board of secondary education Assam mate SEBA pusipu pon pon lo exam amen la bangke high school leaving certificate HSLC board exam lo la pen result status ba non la bangke release soon pusi tak to pon exam date la bangke ke damtang na so aningkan 15 February pen March 3 monom si exam date bang ke pi pon la pen exam declaration date nalitum dak thelong ji ke to pon April 2025 pusi to pon la se la April la chiklo bang result la peak vek post tame 20 April la bangke pipe la pen result pilo pulte nili amos tame pul iglo pena bason result pi pulte piniason notice la bangke paklang poni get po mate pi ponik po la pen result ki check nang ji a process la bang nili amos tame nang than iglo la pen penaan abang phu abang phi tame ka chini ba ke thek tum se ki ong po la pen result
yang se out lo ba result klang lo pinali tum dah ini website long dam pen stami result bang chilang dame website labang ke available oh ajada website pen le dam stami long exist stami ka use nai labang ke result assam.nic.in la pen site .sebaonline.org la so website along se result apenan atum bang kilang dam ke oh jelas no la so YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon mo update kaprek update nalitum kilang long versi apan lapen video nalitum share pon ikon lapen kadu ka vista me mangunang ne 20 April labang ke result ke pipon pe HSLC result ke tangte pinia video labang ke short information na kiban pi launch lo do me thak me kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilagara do anfans tami nilihin pen cardom